وما علينا إلا البلاغ المبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si saging iya mga ndauan tanu si saging iya ka pangaditan saging iya uman din na salasa na dia mid mambudi ipaka dairan na geng iya pimbara nga mga maudutano si saging iya ditanu di kapagagama saging iya agama Allah subhanahu wa ta'ala. So sama na yan na ayap mana pendirugudin tanusi naging iya tigin na min fadaili la hawla wa la quwwata illa billah. Padko mga kalbihan aging iya la hawla wa la quwwata illa billah. Gina miyakal bulbuday si saging iya mga dilatan kunabatan ka pangustui na miyakalalai anto na iniba na kesukaton saging iya dunia na sumalaon na si isa alungan na mauri. Sunabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na madakal akini wasiat niya nun si mga sahabat niyan. Aging iya anto na iniba na kalalayon aging iya la hawla wala quwwata illa billah si saging ko ta manan yan na mga dila. Gina ni anto na iniba na inutan wa hindi pamagusaya kadikalo-kalo na makangalabok tanuron si saging iya ato na ini na kisusugunon agama tanu agama Islam saging iya kalima la hawla wala quwwata illa billah. Adna mi'alu ya hadis yakini ya Abi Musa al-Ash'ari pitiru yana qala kunna ma'an nabi fi safarin فكنا إذا علونا كبرنا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. Ayam managing kutuwa hadis na So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitiru yan sa ikiyaki ini Abdullah awata mamay Qais sa tingin na tiru ang kakisu la hawla wala quwwata illa billah. Ay manaw to na dedin aku laula naguda begur aya ditabi na si isa tangan ng Allah. Ay mana ni na dedin na baku laula saging kaya dunia dedin na keswa saging kaya dunia naguda begur aya ditabi na si Allah subhanahu wa ta'ala. Itu isa na namya kapi-api atindig umumin si iku katataguin si isaging kayamanan yan na dunia na kedaun lagi yang ku talalayon din ka alapan yang ku tuwa ka pekelakian bisa bab si iku anto na ini na salakaw kanian. Ay apa kata na ito agyang ko tapitiro yang kay Abdullah bin Qais nagina na tigina uman ka din tiruun la hawla wala quwata illa billah na
begang kau wallah sasati mana kanz amata tagusi sagim ko tay mananian na surga diyan ka na kanz naginan so laidi barato kaban kau nantawa ka malita aaya mi papanoon nalangon ng pakakas mga bulawan nagu mga muntia api susun nauman ka no tutiroon sama kaisa la haula wala quwata illa billah napakit betad wallah agim ko tuakan sika sa isagin ko tayo mananian na surga ka na so sama nuto na isa kapian yan nati da kapan mawafat na miya mangibutad doon naging ko ta mga barandi ka amyang apipya si isagin ko tayo mananian na surga nagina ni kapya kalaya mo no mga dilatan no lala yung tano di matiro aging kanala la hawla wala quwata illa billahil aliyul azim pada pensisagin ko to kapia aging kaiyaditan no di katiru ako la hawla wala quwata illa billah sa may ikhlas si saging kay apusutano magayon sila nagugiyong kaiyadilatano sa aya kaya tiru ang kaon nakagihini sugu nabi nagugiyong ko to ngaya saging ko to matatago na balas kala kakasaging ko tayo mananian na naraka wallahu subhanahu wa ta'ala na kailangan na magayon naging kaiya puso agugiyong kaiya dila kagiutuy kaketarima yan pada pensisaging kaiya antunay ni na kapianian ami aloya kini Abi Dar radhiyallahu an qala amarani khalili bi sab'in amarani bi hubbil masakin wa amarani an andura man huwa duni wala anduru ila man huwa fawqi wa amarani an asila rahim wa in adbarat wa amarani alla as'ala ahadan syai'a wa amarani an aqula bihal haqq wa in kana murran syaki ini ya Abi Dar na miya panutulia na yung kuto hadis ay madumaldu na tigay na ini sugura kan no bulayo ka akan agiuto su nabi ini suguian rakan lagi yang kaiya pito ka klase. Paganero ini suguian rakan na kabubayaan akan lagi yang kaiya mga miskin. Ikadua na ini suguian rakan lagi yang kaiya aya pagilainakan pagineng kaanakan naging kaiya tumampar sa baba dia kempagilain so kapuro anakan ay mana naging kutua ini suguno nabi at tigin na uba ayang ka ilaya aging kutua pamana ibarato kawasa nabu ayang ka ilaya ay ilayang ka naging kutua kabubaan ka kaan makadakal so panalamat ka sa ikwallah pada ini sugian rakan na giyong kutuwa dia kung kapumutol sa mga tunay ni di kapupagaria sa apya penatigo nabi tulikudan ganyan wa in adbarat na uba nga putula agyang kutwa relisyon niyo agyang kutwa pagaria ka madasig ka ini suguyan rakam panagyang kutwa katiru as iko benar sabab ya ki atigian margen natiru angka ini suguyan rakam ada dunai kelekakan ai ditabi'na su Allah ini suguyan rakan wa amarani an uksira min qawli la hawla wala quwata illa billah fa innahunna min
kanzi tahtal ars. Nah gitu muri-puri ini subuh Nabi tigina. Pakan dia kelangaki agian kanana dinga dikatiru aku la haula wala quwata illa billah. Mata-mataan aginan na pedanan si iku kanz amata tagu si iku di dalam Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Ayamana niana kibu betadun agian kanana mga kunuz sagiang kutua kabubaan wa Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Nana uman kadintur unaging kutua la haula wala quwata illa billah. Nana misenggu yagium kutai mananian narakaun. Naomi akada-kadakal lagi itu ni kesuaian nami akada-kadakal. Oi. Nana ginan ayam mana na ubari malop kelaya maging ka iya mga dilatano. Saging kutua di tanu di katiru aku la ilaha illallah misambi si isaging kutua ayat na inawid na akala uman di sana supdien. Bulabaw ro naging kutua langwa nakarataan naging kutua pedien. Adi di ubayan ni matiru naging kutua mga bantugan naging kutua pedien. Woi naka ayam ya kargergenun naging kutu walang wana kahinaan di mapi apa makinagen na ayang ka pumanutulen fungsi saging kuta pagaria aka. Nana isang bitanuro naging ka iya padku mga dikr ang mga pipiya aging ka iya la haula wala quwata illa billah. Kami akasiguro ko auman kau tuturuan sa timanaw pamana kanz ayam ananian namini senggai amia tagusi iku surga ka. Adigi yang kutua umang kadun mamaganta na kasenggai yang kasaging kutua mia kalala ay mananian na badas si isaging kutua pamana neraka jahanam. Nah gitu mia kapia-pia pakada kalantan uto. Oi agi yang kutua la haula wala quwata illa billah. Kaginan so pikum pabelian ka adid na ba mapenggula-ula seirka antawa kasih saging ka iya betada dunia aya ditabi'na sa isa tangan Allah upama maka ayun nagiuti kang gula-ula niya naguda beger amata tagu seiko bapi antuna ununa kaaden na aya ditabi' na subu-subu geru Allah subhanahu wa ta'ala. Nana ginan ayam ananian nama anak aging kana la haula wala quwata illa billah. Miya ka beger nana tindig o mukmin o di ina mukmina o kata tag si saging ka iya dunia o Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo saging ka iya kapia aditanu di katerwa saging ka iya la haula wala quwata illa billah. Na annaha kafaratun lidunub mata naginan na apa kadaian kepunasian naging kutuah mga kadusaan nato na isabab naging kaya hadis si Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah illa kuffirat anhu dunubuhu walau kanat aktar min zabadil bahr. Ayam mana tu? Aging kutua katur nabi natigye na datigye na mama amata tagu kuliah walupa at tiruunian la ilaha illallah dedna kadna na ditabi'na su Allah isong patiano na suwallay pitu mana namala isong patianon miya suti-suti su Allah gusto lang wano bantugan
narkian. Pakaurian ya nun sudah haula wala quwata illa billah. Na aya ditabiati Nabi na pihak kadarkan yan wallah aging kutua mga dusanian sabab pihak penemakai barat o kadakal ubura-bura seiku kaludan. Suaya mana uto napad ko kapianian nama po kada iya naging kutaw pamana mga dusa ay nami akalubulubud menari to kapiran naging kutua petir unaka la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah na miada aging kutay mananian na dusang ka sabab sa aging kuto akapaparatian kasan. Mananian napturun kana napaparatian ka benar. Ha? Aging kana nakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agi upong ka di indua-dua. Nana. Aya mananian na di tu kutarima. Kailangan adina bauna upamana mata tagur kapna antuna ini mana banian di kakepakai. Banian di ay makna nakapakapunggulalan. Nana ginan magayon naging kutua puso agugin ka iya mga dilatano. Pada pensisagin ka iya pengaluin tanu akapi aging ka iya ditanu di kapagaluya-luya sang ka iya la haula wala quwata illa billah. Na giun ka iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها معها من الأذكار الأخرى بدلا عن القرآن في حق من لا يحسنه. من حديث ابن أبي أوفى قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني شيئا يجزئني من القرآن. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maldu agim kutu hadis na siya kiiniya Ibnu Abi Aufa na pitiru yan na miyakaw maatigin sumama sa iku Rasulullah. Pitiru iyan amataan nasakan hay Rasulullah na dia kena kay kegagaw bako pakabatya sa Quran. Di tahu tu masih guru uba maka kedua dila iyan anta aka beded na kakebatian yan nun. Nah, napangandoon nakarakan hay Rasulullah sosai mako ako subalas ulay duka pembati sa iku Quran. Kakagi upamana dia ku pakabatya sa dia kebatya sa Quran. Nana atau na ipitiru no Nabi natigi na tiru ang kakiso subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Kaaya mana niyan na miya ko nga sumip lagi du pembetiya sa Quran. Lagi utuso dini yang kegaga ang pagkabatiya sa isa Quran. Nana ayaw tumalabod. Paduropan si saging ka iya pengaluin tanong kapia aging ka iya la haula wala quwata illa billah. Natina wa minha annaha kifayatun lil abdi wa hirzan lahu minasyaitan. Gingga iya ditanu dikatiru aku la haula wala quwata illa billah. Na miya balu yutua kia antuna ini na kia alangan tanunian si saging ko takapo kakaid nakapo kamurala aging ko tay mananian na mga saitan mga iblis. Lagi daging ka iya katiru Anas bin Malik hadis atigina anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
idza kharaja min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah fayuqalu lahu hasbuk qad kufita wa hudit wa waqaita fayalqa asyaitanu akhara fayaqulu lahu kaifa laka birajulin qad kufiya wa hudiya wa ruqiya. Nah, hingga ia hadis pantag si saging ka iya kapi aging ka iya dikatiru aku la haula wala quwata illa billah amadakalla aku saranun na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igida luminiu si kwalainian nato na dinya nitirun bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Woi nana aya mana na miya ka kelung miya ka kuta si saging kutua kabinasaan naging kaya mga syaitan tama sa di mau maswalungan na mauri na pembinasaan nila naging kaiyang buwatan wadam kakagiya miyatang kadang kota kapukana kairan mini sabab saging kota kata kabur upunan niran asu iblis ada niyan sujudi su Adam alaihi salam sabab saging kota kapupuru nana ginan ayam mana niya na keulad kaun lagi ti so syaitan na salakaw na mauman yan ang kota syaitan na ibarat na si irka maasain alumyalakaw ka bumiyanat ka pungkualain ka na beauty akanan bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billah nanarya tigiyan ay paano patakasagiyan ka na mama amya ka kelung oy ato na igagang kaon na ayaw mo na paduto sa kapya igira ki amlalakaw tanu na beti antanuan ko kapliw tanu la haula wala quwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Oy nana miya siya paka saging kutwa kabina sa anaging kutay mananian na syaitan padaropan saging kaiya atunay ini na kapya ditanu diik katirua sangka la haula wala quwata illa billah natigina annaha sababun li ijabati du'a wa qabulil ibadah rawal Bukhari fi sahihihi min hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ara min al-laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nana misumpah to naging mutua wala haula wala quwata illa billah thumma qala Allahumma ighfirli ayam ano to nana mata na Nabi sallallahu alaihi wasallam igira man utua bituday ko kagagawi ibarat na sembayang sa tahajud na turu niya la ilaha illallah dan nakadna na yan ditabian na swala isa-isa ada sa kutwa iyan lahul mulk bagian yan sukadato daaban yan umpad walahul hamd bagian yan sukudi sekanian na sulang-ulang wanusay na keganian alhamdulillah wa subhanallah supudi narkwallah miyasuti-suti suwallah la ilaha illallah dan nakadna na ditabian na suwallah wallahu akbar suwallah namala wala hawla wala quwata illa billah na summa qala urian yan natiru naging kutwa tau Allahumma gfirli hay Allah narila iyakong ka udi na mamang ni sasalakaw na istujiba lahu natarima naging kutay mananian na manganinian udi na magabedas na misimbayang na sigurado miya tarim aging kutay mananian na sambayang yan so sa manuto na
pedu tua kesababan si saging kutu akap ke tarima awalla sang kutua kap ke aging kutua dusa naguging kutua pangni uri penwalla salah kau si saging kutai mananian nakapamangani sarila na openu sumbu yang kami agak bedas na susambu yang namia tarima na susama tu namia kada lagi enggak iya atuna ini bana result tak mapia agi enggak iya di kateru aku la haula wala quwata illa billah pedrupan saging kutua kapianian fadailian na annaha babun min abwabil jannah mata naging kuta la haula wala quwata illa billah na pedanang ko mga pintu anu surga tunai sabapian naging kaya hadis si Qais bin Sa'd bin Ubadah anna abahu dafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhu fa ata alayya nabi sallallahu alaihi wasallam qad sallaitu rak'atain qala fadarabani birijlihi wa qala ala adulluka ala babin min abwabil jannah qultu bala qala la haula wala quwwata illa billah nah gingka iya la haula wala quwwata illa billah nah pedanan siku mga pintuan usurga sebab saging ka iya hadis si Qais awata mamay Sa'd wata mamay Ubadah amata ana si amaian na inuitian sakanya si iku nabiya dinian di khidmatan su nabi aging kota wataian nah miya kata di ngumara kana tigin su nabi tiga ging kota wata di khidmat ku nabi amata-mata ana sakan nabi simbu yang aku sa dua rakaat nah ini si para kena tigin unabi suskinian saya pitiruyan ay manana kiugiriana seki sapi tiru nabiya nana bakur ka turuun so pintuan apa deku mga pintuan surga na aya pitiruyan na tigina dawari hay Rasulullah pitiru Rasulullah na tigina la haula wala quwata illa billah aya mananian na pedanang ko pintu anu surga aging kanan ala haula wala quwata illa billah nana giutui aya mananian na ped aking karitanunian ku antuna ini ba nakakebubaya itanu umapirmi si iku mga dilatanu sudi katero aku la haula wala quwata illa billah kami kada lagi ang kota resultan niya na mapia pedropan na atuna ini ba na miya panutul iyakin ya Syekhul Islam Ibn Taymiyah giing kana natigin na la haula wala quwata illa billah na suatigin suwallah na guni suguyan si iku mga malaikata pekaawi dunian si iku arasian na aya pitiruiran na ya Allah na mapanad suaraska na aya pitiruian kiran na tigin na tiruan yung sula haula wala quwata illa billah na urianu tuwa tigin na inawidan niran na miya kanairan so sama nuto na kumbagang kau Allah sa ayam ananian na bugur sagiang kutoy mananian nakatatanganan niyan sa titu-titu si sagiang kuta bugur antay pembaganian nun nagyuti pupakakwaw giang ka iya la hawla wala quwata illa billah na adna miya panutul si kumya nga una timpo ikaisaw na sa timpo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adun si iku mga katidawa apya kalalakaw niyan sa mga sundaro niyan na kagi kumakaw sa mga sundaro niyan
Nah kalau lebatan siran. Nah ini isi iyan na tigiran na mi ada ka po mga riduay. Nah, ginga iya kiwa taon. Ama agwina na tigiran nato na ini ayaw buda makauman na ginga iya watata. Kay pentas si iku Rasulullah. Nah, sumin siran si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na tigiran na hay Rasulullah na ato na miyaswa o wata miya kauman sa mga sunduro. Nada siranun. Natigu Rasulullah miada ka pa. Mga riduoy. Nakyata kapan sa uwida ka lagi ang kutua ke rumah Boy. Nana tigiran na hay Rasulullah nakatawang kami ka. Upama ka ba kusar so tamuk na sa kami nada ka mga misking kami. Na anto na isuguan kar kami penggudaula nami ukit. Anto na ini na makalibri aging kadanawata amin. Natigi na bulingan kanon sa walay, napakadakadakla niuron, bulaboro ni ginagagawi, salawat rakna la haula wala quwata illa billah. Ka insyaallah napakambulingan na niya. Namiyaling aging kutwa dua na guiram pagikhlasi. Na masa runsiran turuga. Nasi kumya kapira gawi na adna kagagawi na piano no tokso kalebiran na kagi kukal kaaniran na suwata iran. Na so sama nuto na pedutu si isaging kutua rarad aging kutu adi ikaterua kula haula wala quwata illa billah di na pekaulaula da abon makatatangan aya ditabi'na suwallah naguda ama katatangan si ikuti tua beger aya ditabi'a nasu Allah. Nah gitu antuna ini ba na ditanuaki pakalipatan nanka miakalala na nasukatan akan ba kaung ger-ger gini oy kamabuba la haula wala quwata illa billah. Nana pada pernah mia panutul ku mga padarisol tak mapia aging kana na la haula wala quwata illa billah. Adna atuna ini ba na mama mia sakit dini enteng ka anang kota sakit yan sangot wa kau begerang kota kasakitian. Na miya pananawagi naging kota padiyan si saging kaya bagumas na naruna imiyang gudaula amya panutul kaya tawaganian natigi na sunguya kung kapagarya ka miya sakit ako na di ko dun pakatanga na pialalawi aging kota pagarinian bulayo ka iyan kapagwit niyan sa ospital naging kota alala na aya ka ketinian ay pilalakauron na rubu usaha. Oy. Ay manani nabubuda may sa kauras. Ay pulalakauron. Na siya kiutap kesakit. Ana dinin ke tanga angotwa. Kabeur aging kuto pamana alalian sakit. Nana miagi kelas ku Allah. Na pitiru yang sula haula wala quwata illa billah. Na pia kada-kada kalian. So kaya pakarautian sa 50 agwisa na miya gedemian na miya kalala miya bawas si saging kutap kegedemian. Kakagiya ayat na pinikirian na suwala na sulang-ulang na pagkula-ula. Dahil di beratang kota kasasakit na si isa tanganian. Sekanian ni makang bubaya-bayaon. Oy, nagugiyang koto abagur na giutun ni malaa. Miya pikiragiyang koto mama na pihak kadak-kadaklian na uriano kia bawa sirun samala na siyong pataniyaman pembetian yang taman sakai kumati na did na miya lang buop kagdamian na paniyak masakit kami ako mamamugi yung kutua tiyawagan niyan na kay kumauman niyan ay tiin na ino akong wari pagakala ba ako din na miya kang gugaan sabab sanggup tua tawag ka mana niyan na di ka din pakatangka nakatian to na ini ada buma kenapa ka kesakit
Ay natingin na pagari ko na mata anak na bakos kay nakal. Bianu tulian nuto si sagyong kutwa. Kaya pakagdamian sa titud-titud na masakit na di ka sa kakunayawan. Uba akong kamawi sa doktor. Na aya piya kada kalakan nagyang kaya la hawla wala quwata illa billah. Sa tama sakit mi umakong adid na sakit. Miada. Oy. Nana sa manuto na mga peduto ararad si isaging kutwa anto na iniba na ditanu di ikatiru asa ikhlas saging kutwa la haula wala quwata illa billah benar-benar saging ka iya puso tanu naguging kuta ditanuron di katiru ana mapia kenapa pamana la haula wala quwati illa billah. Nah, itu kepakaian kailangan na makurik la haula wala quwata illa billah. Kasakan ada mga lulutak na nagito igira ko natin na la haula wala quwat uto ba laydup ko sa belaw we nagiti kap kebalsan nun wala quwati nana nama zamaron yang mata nagira meleran untuk amian nagira siya di makakukala. Nah, gitu ay mana niyan na pipian. Gitu isu Islam na pinagumburay sa ilmu. Ay mana niyan lalang wala sa ina ilmu iyan. Na ay ilmuanan na makurik ka pipia. Woy, makurik ka pipia agi mo tuwa lafdiyan. Nagiti ka pi agi ko taw pamana di ka paganad. Woy, kasoga mana pimbulaya pinaragumbulay sa katao. So nabitano na miya kapaganad. Ha? Piyangan daw Allah. Dinggula lang ko Jibril. Nana ayap so salakaw ko nabi. Aso tigo mga ungang ko mga Araba. Daaki ay nimbo at taubaon mirarangan ang kutway lemu. Na ilmu sagyang kanana kapakabatiya na mapaganadanan. Nagito iisitano sa iko. Laidu mga watatano. Ibarato mga tutua. Adirang kebalos. Nana paganadan yan si ikwata yan. La hawla wala quwata illa billah. La hawla wala quwata illa billah. Na mga Muslim, ang mga datu, na mga bai, kaya manutud tanuanan, kadi kalo-kalo na manggalabak tano, isa bitanwa kisa ginggo to ay gira amya katututan tano di ina sa iko mga pada mga darpa na aya dita di ima pangaloy naging kota pagarita sa giyong kota di mga pipia na diuto na miya kalala uto adusa koy ka tay daging uto aya ko nena to umaga sa sapu manusia nana margen uto oy margen nana gitu saya tanubuta mana balas ang anu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.